Good evening guys. Maupay pag-abot na ako gikan sa work. Mga 5:30 ko naabot. December 11 karon. Unya nagunahon ako nga mag-vlog ko. Kay wala 2 days na ang nilabay wala ako nag-vlog. So, samtang ko pa doong diri, nagunahon ako nga mag-vlog ko. So, actually guys, samtang nagunahon ako diri guys, ang akong nahunahunaan. Kung unsa jud ka mubo ang kinabuhi sa tawo, grabe jud guys. Kay ngano, nakakita man mo sa akong vlog nga na akong papa, akong mama, niya, ang mama sa akong bana na adire, usara mi kabalay. Nakitaan man ninyo no, sa katong pag-vlog nako na pakaon ko sa akong papa. Di ako nawuna-huna nga sa una akong papa, kusgan kayo sa tanan, kusgan kayo sa tanan niya. Murag makita nimo siya nga di siya kapuyon. Mangaon ni sa una. Actually guys, ang inyong nakita nga na sa akong anak kay akong tanan siya panaugon kay magyaw-yaw ko kanang wa siya ninao, dipili niya nga maminaw siya sa ako. So mo to guys nga ang akong papa tan-aw na ko gamay pa ko akong papa kanang dili siya kapuyon unya makita na ko siya nga magsige lang siya og lakaw-lakaw ikong imo pakaunon iya unya-unyaon iyang pagkaon. Makita na ko siya nga energetic kay siya, murag halos dili mahurot ang iyahang kusog. Kugihan kay akong papa guys. Makita na ko ang kugihan. Siguro na experience na ko ron kung naa kay anak. Di naman dili ka kapuyon, dili ka bation og kakapoy. Nga makita ninyo imong anak samot na sa ila sa una nga sitwasyon. Siyempre, mawagtang ang kakapoy kay ilang trabaho dili permanente inana guys ba, so nakasabot na ko karon. Muna guys, akong papa amo ingnon niya kauna dili dayon siya mukaon, muhungit ra na siya kausa kaduha, mabusog dayon na siya niya. Iyang trabaho kay kanang panday, kanang mangayo og balay nga na ba kanang, so dapat ang imong kaunon anak daghan guys. So sang iyang kaunon gamay ra kay naa naman sayo kay na siya mumata. Iyang buhaton anak magkuha siya tubig kay sa probinsya, ito man ko natawo sa probinsya, layo man ang tubig, lahi man dire nga imo lang lisuon, imo lang kanang huniton naa ng tubig didto kay kinahanglan pa ka mag-agwada sa among nga na agwada kinaganing kanang angan ana singan atabay manangan sa amoa kinabang ang tubig naa sa ilawom unya magkuha ka didto murag kabo unya imo butang sa ubos unya magkuha kag tubig unya butang nimo sa balde imo tupunon unya isud sa balay imo padalhon distansya pa sa among balay. Magkuha pa na siya tubig na aming mga hayop sa una baka iya pa na ating manon usa siya moadto sa trabahoan niya magdaan na siya sudan kanon para sa ilang paniudto. Hangtod hapon di ba ang panday kapoy kayo ang trabaho ana inigabot sa balay manghimasa siya tubig. So mao na guys siguro mao na complicate na ang iyang nerve na kuan na gani na kanabang kapoy unya imong kuanan og tubig nya ang iyang trabaho sa kasaka nya natagak siya, nagmotor siya natagak siya. So akong na sige ko gunahuna ba kadali lang sa panahon ngan nilabay nakita na nako akong tata nga ingana na 3 years after 3 years ang nilabay maayo pa na siya 15, 16 okay pa na siya guys, pero karon lahi na kayo ang kausaban sa iyang lawas. Muna guys, kita magpasalamaton ta pirmi nga kitagaan ta og maayong lawas katong mga naabot og 70, 80 pasalamat mo nga maayo mong lawas
kay makita na ko akong tatanong nga magdako lang iyang huna-huna guys nga mulihok nya dili na niya i-control niya iyang mga tiil, yung kamot dili na niya kinahanglan na siya sa gabayon. So mauna akong tata nga sobraan sa kugihan at timanon ako kung unsa kay ingana na ang sitwasyon lisod sa kaayo nga ingana na iyang kahimtang imo pabasulon. So lesson na nako sa akong mga anak, ang ako sila i-remind nga dili pasagdaan ang lawas at timanon kay kung magka-idaranta bugay ta aning kalibutan paninglon man ta kung giunsa nato pag at timan atong kaugalingon karon sa iya sitwasyon bisag unsaon niya inom og vitamins kaon o bisag unsa pero nauwahi na ang tanan. So dapat ato jud at timanon atong lawas, atong i-love atong kaugalingon kay in the end kita ra gyapon ang mag-suffer. Muna guys, dili nato kalimtan bisag unsa ta ka busy sa ato ang pagtrabaho, pag-atiman sa atong mga anak guys. Ato jud hatagan og time atong kaugalingon, ato jud pakaunon atong kaugalingon, ato jud hatagan og bisag 30 minutes, 15 minutes o kanang ato jud hatagan og kanang makarest ang atong huna-huna ingana kay sus dali ra kaayo ang time, ang panahon. So mauto ako i-share ninyo guys, hinaot ko nga kanang naamoy na katunan. So daghan pa ang akong i-share sa inyo about sa akong experience sa atiman sa akong mga anak ng Bandens TV. Please subscribe kay para sa mo makakita sa akong vlog. Sa akong isad ganahan, okay ra sa dili. Thank you.